neza abakunzi ba Jumper Estate, twongeye kubasuhuza nkuko twabyemeje. Rero uyu munsi twiyemeje kubatembereza muri quartier za Rebero. Rebero ni quartier nziza irimo iratera imbere mu buryo bwihuse, irimo amazu meza. Uyu munsi rero hari inzu twabonye ihagaze $259,000. Ni inzu irimo ibyumba 4 na douche 4. Muze dutemberanemo imbere tubereke ukuntu hameze. Imbere ukinjira urabona ko ari salo nini iri kumwe n'igikoni, ni hanini kandi ni heza. Tuzamuke no hejuru tuberekeyo ibindi byumba biriyo. Hejuru hariyo n'akabariko, iyo uhagaze hanze ureba view ukareba Rebero yose. Murakoze, ino mari ntibacike.